Детский центр «Фиданчик» и клуб молодежи Smart Lab объявляет конкурс для учителей Тассиля Анахтары «Ключ к образованию». Его главная цель – объединить педагогов со всего Крыма и создать площадку для обмена опытом и мнениями. Esas maqsadımız innovatsion pedagogik tecrübesi olğan hocalarını bir yerde toplamak ve onlara kol tutmak, Kırım Tatar tilini okutuvda yanı usullarını belgelemek, hocalarını böyle bir sıcak muhitte birleştirmek, hocaların motivasiya seviyelerini yükseltmek. Bu en esas vazifelerimiz. Bu yarışını düşüngende Kırım'ın en uzak köşelerinden hocalarını çıkarmağa istedik. Bir şeyden korkmağa gerek mi? En azından siz öz bilgilerini teşkil edersiniz. Учителя – это те люди, которые формируют отношение к родному языку. И мы хотим, чтобы это активное сообщество было сформировано в Крыму. Это не только учителя крымско-татарского языка, это педагоги дополнительного образования, психологи, учителя, которые говорят на крымско-татарском языке. Для участия в конкурсе нужно заполнить заявку, пройти 2 теста на знание крымско-татарского языка, истории и культуры Крыма. Кроме того, учителям нужно снять короткую видеовизитку о себе, чтобы жюри оценило уровень владения языком. Это первый этап конкурса, который нужно пройти до 8 марта. Для этого надо присоединиться к телеграм-каналу конкурса, где есть все необходимые ссылки. Eminim hoca balаны öğreterek özde vakit inkişaf etmek ve okumak gerek. Onun için Tassila Anahtarı yarışı hakkında internette bilip birden Telegram kanalına geçtim, testlerini geçtim ve anda 90'dan çok iştirakçılarını görüp pek kovandım. Çünkü bugün gece bizde hocalar için bir tecrübenin paylaşıp площадкасы yok edi. Ana tili derslerini alıp baram, inженер pedagogika колледжінде. Ve men bilesem tırışkanıma kadar ana tiline sevgi aşılamağa tırışam. Kaç yıldan beri ana tili hocası olup çalışsam da özümün küçümünü teşkermege istedim ve diyeyim hocalarla konuşmağa ve hocalarla görüşmege, fikirlerini paylaşmağa istedim. Разрабатывали программу конкурса Тассиля Анахтары опытные преподаватели, которые учитывали актуальные проблемы и запросы образования. Университетni bitirген mezunlarımız çalışı başlaganda işke nasıl yanaşayım, nasıl metodikalarını қоланайım, балаларне nasıl anlaşayım gibi kıyınlıklarga rast келелер. Bu gibi leyhalarının interaktif şekli en esası yaş hocalarımızga bu muhitte özünü serbest tutmağa, özünü serbest duymağa öğretirler ve aynı zamanda tahsil sahasında yanı trendlerle tanış ederler. Kırım Tatar tili hocalarına gelgende bu ağırlık kat arta. Çünkü bir taraftan mektepnin hocanın ogine sürgen talapları, diğer taraftan balaçıklarımızın til bilme seviyesi, hocalarının elinde olğan dersliklerinin ve balaçıklarımızın seviyesinin uymaması ve en esası men bilesem til öğretim usullarının yeterli derecede işlenmemesi. Gerçekten de bir hoca kıdırsan ya da bir hoca davet etsen, öyle bilesiniz mi? Tecrübeli hocalar az ve çoksa mezun olarak üniversitetten son çıksalar da ve bilgili de hocalar olsalar ama balaçıklarla korkarlar çalışmaya. В финал конкурса пройдут 30 учителей, которые затем поделятся на 10 команд. Финалистам предстоит пройти много интересных заданий – квест, дебаты, мастер-классы. Но самое главное – это обмен опытом, методиками преподавания и даже учебным пособием, конспектами уроков, печатной продукцией, играми. Финал состоится 28-30 апреля в этнокомплексе «Дживаль» в Кизлеве. Победители конкурса получат ценные призы и денежные вознаграждения. Спонсоры конкурса – этнокомплекс «Дживаль», Джанул Радио и фонд Бекира Чубанзаде.